Bangcwele kungisukumisa kakhulu mangithi uShembe uyinkosi, uMthembu uNkulunkulu. Hayi sengikule izithuba eziningi kakhulu bangcwele benkosi. Njoba ngiphakama nje ngiphakamela ukusibongela uShembe. Ngilo 23 yabawu2 ngingasayi kubona ngenxa yokugula ngiphethwe izinyawo. Ungavumi mangihambe. Ngizengakhale bandleni. Katawu madoda sengaze ngithumele abantu beenkonzo ukuthi mabazongisindisa. Kanti umshumayeli wethu phambi kwethu uyasho uthi akeze uzokuthandazela mangakafiki kuyena. Amen. Ufikile kumshumayeli wethu ibandla lonke lasesazisweni latheleka ngale la ngidokotise khona emzini wakacele. Lapho ngabona isimanga ekuseni uma ngabe ibandla lasesazisweni lifika. Wathi umshumayeli uma kepha abaningi abasendaweni bathi abayibonanga. Ayibonge inkosi. Okusho ukuthi uShembe wayekacela. Ayibonge inkosi. Hayi uShembe uNkulunkulu bangcwele. Nakuba ungibona ngiguqile ngenxa yomsebenzi kaShembe. Uthimbo lenkosazana uma ngithi sisesikhunguzweni salo nginemsebenzi eminingi bangcwele engiyibonile ngalo. Ngelinye ilanga kodwa ke ngicela ukuthi ungalaleli wena mawuzothi ngishumayela into engangayishumayela. Ngishumayeza ngikhuluma nongayizwanga inkulumo ngoba intshumayelo yale ekhaya ihlezi ikhuluma. Amen. Ngelinye ilanga ngithe uma ngisuka ngibona ukuma kwezinto ngahamba ngawugoqa kulona uthingo ngithi kulona ngifuna ukucela uwini lotho. Awenze kumhlola bangcwele benkosi njengoba ngithi sinoNkulunkulu. Wayendlulayo ngapha abuye ngapha abuye ngapha mhlambe kwesika 5 wangikhomba. Kanti ngisathi ngiyalikhipha wathi hayi. Yithi babakini mabakuphi impilo. Uphile isikhathi eside bagcinise nomsebenzi wakho owenzayo. Ngangashongo kuShembe ukuthi ngiyagula. Ngangashongo kuShembe ukuthi khona umsebenzi engiwenzayo. Amen. Ingakho ngithi uShembe uNkulunkulu. Namhlanje uma ngigula ngilo ngihlasela ukugula. Ngineyinsuku zokugula ngivuke, ngigule ngivuke, ngiyangikhumbula lawo mazwi othingo. Elathi abakini mabakuphe impilo uphila. Ayibonge inkosi. uShembe kuningi angivezele kona empilweni yami. Ngelinye ilanga uthathe umzukulu kadadewethu wambulala ekuseni ngabo4. Kanti ufuna ukungivezela ukuthi uma ubiza igama lami uyongibona ngoba ngikhona. Ayibonge inkosi. Yavuka ekufeni seyithathile. Yavuka ngoba ngifike ngiyithandazele ngabo7 ishone ngabo4 ekuseni. Isibanda kwasekulindeleke ukuthi mayihambe ithathwe hayi sihambe iye emakhazeni. Kodwa ngenxa ukuthi uShembe wayekhona efuna ukungikhombisa amandla akhe. Ngayithandazela avuka ngawabona amandla kaShembe. Ayibonge inkosi. Lokhu kusukuma kwami bangcwele benkosi ayingangoba ngiyicikwe. Into eziningi angizazi ngoShembe kepha ngiyibonile ezincane. Kuningi uShembe angikhombise kona empilweni yami. Okokuthi mhlambe ukuthi mina angenzi kahle. Mhlambe uma ngenza kahle ngenze kangcono. Kuningi engingakubona ngayo uShembe. Ayibonge inkosi. Shiyela abanye inkosi busisa amazwi. Ngokuphila akwemiphefumulo yethu silevele besifuna lendlela yemiphefumulo yethu noma siphila noma sifa masifa
Amen. Ngekhesikusente yakhe-15 uyazi bezulu. Amen. Ngiyabingelela obaba abagoqwa benkosi ngey'gaba zabo abakhona phakathi kwalo muzi. Ngibingelela obaba, ngibingelela omame, abafowethu nodadewethu. Kwelihle igama lonyazi bezulu. Amen. Mfana kaNguse lo. Lento imnandi-ke bafowethu. Ngiyakisho ebuhleni. Ukuthi manje sesisuke siyijahe siyigijimisa ayigijimisa le. Sike nje ubaba la beyishaya phambili nami ngifika izolo. Bebeyishaya kahle manje niyayiphuthuma yonke into nje kuyagijinywa wazi kwenziwayo. Yahletelelwa kuyagijinywa awusayizwa manje awusezwa. Ibhanje nje hayi bafowethu. Asineke nje kahle bafowethu ikhona iyona iyaphila. Indaba yonyazi iyothi ngolelo bathiya. Ngisebenza nenye insizwa lapha yakalatha. Ihlala la eLovu la emasayithini. Isiyangiqoqela umngane wami Skills nje mina iNazaretha manje. Ikhuluma ngengane yayo. Le ngane isihlalo esihlaleni ubaba uThixo lamakhosazana. Le ngane le iziyakhula ezinye nayo iyakhula kodwa manje le yakhe uthi intentekana nje ingane nje engayiqondi isizikhava ezinye manje ezizelwe kamuva kwayo lento ubibele empedeni kumele nje ihlale ilalele nje lento zake siphendukile eNazaretha ikhuluma ngothini letsizwa masiphendukile eNazaretha umama noma usisi lo azwana naye umele ophenduka nje lo wahamba owe eNazaretha usisi lo ahlezi naye noma la umathandana wakhe akayizwa kahle indaba kaShembe bekuright ikhathi saphuza ubhiya bemthanda ngaleso sikhathi ngoba sithi benza kahle manje lo usefika nenye inkinga manje kuyathandazwa la ekhaya njalo kubizwa amasonto kuyathandazwa lento yamkhathaza nje impilo yakhe nje isithatha njengento wamzonda uShembe lo sisi lengane lebeqhubeka isikhathi isiphendukile ke lensizwa le isiNazaretha ayabona ukuthi ayi inkinga lento ayithathe lengane isingapha eScottsbera balapha eLovu mehlo la hlala khona kwathi futhi ke isibhedlela esitokuzokala eScottsbera ngale kwayisakhona odokotela abafike bayi-check ingane bayi-checka basebethi hayi isidalwa lesi akamukele ukuthi uphiwe lokhu aphiwe kona bathi kuyilula nje kancane basebethi akabuye futhi after 6 months baphinde bezoyenza ama-train bezoyitraina bezoyilento le bezoyi-exercise ukuthi-ke mhlawumbe iyogcina ilungile kodwa sebemtshela ukuthi isidalwa lesi funeka kumukele lokho iyahamba yabuye nayo ingane uthi yahlala yacabanga umkhwazi ukumkhohlwa uShembe khona abaningi la
abasehluphekile noma baxakekile bakhohli bala isabathembi kodwa bakhohli ukuthi ushemba ngabasizi uzasuka nje la uhamba uye le hleli lapha uba bengekho bekhona la bekhona ufike obika lapha kushemba ngoba usubikile la uyabika unyakazi lutho akwenzeki lutho alukho into engenzeki kushemba yezwa ke ngikhuluma indaba ngiyathi ngiyathakathana hayi nothakathana ke lisithole ngoba sinoshembe thina ophila isisukale lensizwa le isiyakhumbula nayo athi sikhwehliwe dikhona lo mnazaretha kambe nawe usukhohlile nawe uhambe wekushembe nje noma uhambe lapha emzini wengcwele basebuhleni uphathi nensuku nje ufike uhambe uyobika usizi lakho zobafika bakhona abashumeli lapha ngaphakathi ukhulume nje yonke into usuke ekhaya usho ukuthi hayi ngiyahamba ekuphakameni manje uyebuhleni bamanazaretha lapho uyobika kodwa kangakhulumi ngalokho kodwa uNkulunkulu ukhona uyaphila okuyikona ngikhulumayo le ndaba yalengane le imisebenzi imali okusuke ikhumbuzo okufanele isitshele ngemisebenzi hayi ngokugula kwakho nani kulungile nakho ku-right kufanele kuletha ngisho ukuthi bakucele ngiphazamisana ngako kodwa nje ukuze abantu bakhulume bonke babaningi imisebenzi nasebuhleni ubuzo lapha mekukhulunywa kusesikhumbuzo lapha ngababa khulunywa ngezinto ezizoshembe izinto azenzile ukhuluma abantu abaningi-ke lapha kakhuluma usizi lami olami usizi sobe silibona lesi siney'nsizwa njengoba sikhona lapho baningi sigcwele silanazo isithi le nsizwa-ke iyakhumbula ukuthi hayi othi ngimhambise kushembe lengane uthingo lomakasazana iyithathe lengane emini inkosi ezophuma umhlangano ozoya ngapha kwaZulu mesho uthi athi mefika lapha-ke kuba khona isikhathi esike sanzima lapha bengalula ukuthi umbone ubaba ufihlele ubaba ekhona umbone ukuthi nangu okunye kuthiwa sengathi mhlawumbe noma ungakhokha noma khiphe noma iphepha elibovu ukuze kuhambe yomulayini lapho yakubaba abathelisi bahamba abantu abaningi manje kuyatheliswa ngampela-ke futhi zokusho lonke engingakukhulumi sekutheliswa lento ongayazi-ke mase usabe naloku esotweni ngoba phela manje asinayo iminikelo uManazaretha siney'nhlupheko nasemakhaya kufanele siyolungisa kufanele thina singaganile siyogana kufanele siyokwenza sizokwenza kanjani neyuthi uyafika esabatheni la sithi siphumula khona angisho ukuthi angiyeke ukunikelwa angisho ukuthi ngilwa nokunikelwa kodwa sekuwesi sengingaphezulu kokwenza manje ithi le nsizwa-ke bifika lapha ofuna ikhiphe iphepha elibovu ithi sagideka lapha ithi ifuna ukubona ubaba naye lethi ingane kanti usebonile obonakale kathiwa ngeke umbone ushembe unani wasedayi manje kanje kathiwa ayifika khona la sizohamba sokubika lapha kanti inkosi iyabona lapha ngaphakathi yabe isithumela ingane inkosazana ithi hambe yobuza ithini le ndoda le isephingane mefika lapha inkosazana ifike yaguqa lenhliziyo yasho ukuthi-ke ngize kubaba ngizobika nangu umntwana lo mntwana lo ontanga yakhe bayahamba manje baqinile umzimba laba abancane kunaye manje sebeyaphefoma bagijima manje lo wakhe uyinteketeke nje uthi azombika kubaba la ngize kuwena baba ngizombika enkosini isithi inkosi ihambe ingane ibuye masibuya isithi inkosi amthetha athola amafutha aletha amafutha uthi yacabanga lensizwa ukuthi njengoba sengingenela ngaphakathi ngizokwenza njani engane ngizoshiyela ngambe ngokufuna amafutha ngaphandle ithi sacabanga ukuthi-ke uzoshiya kanjani futhi lengane futhi beshiya bamhahameze labantu abagcwele labo labantu labo baphambi kwababa la ngoba kuba nesimo esizima la kulo kuNazaretha namanje sisekhona kade asikho la ekhaya abafana bakithi bafana bakithi ushembe uNkulunkulu kesibuka nje usilalela okwenza ufuna ukwazi ukuthi wenzani umusikhonto osukuyenza la wazi ukuthi wenzani sasa indaba yakho uyibona ukuthi ufana nobani isisuka lensizwa isisaqabanga kanjalo uNkulunkulu kanti uyabona lapho ithi yabona isiqhamuka ingane wekhweba iyeza ufika inika amafutha ngoba sithi-ke ufike umgcobisi wathi umthetho amgcobisi kakhulu amgcobisi nje masiqeda ukugeza amgcobisi lezo iy'ndawo lezo zamalunga zonke okufanele la kunama-joint khona amgcobisi ngala mafutha lawo inkosi imbusisi uthi abethatha la mafutha lensizwa abesike iphume ihambe yayithatha ingane befika lapha ihlale lo yafika lapha ngako ayisesa lapha eThekwini amatekisi ase-Adams Love ngathi aphaka mama lapho
yila amakhumbi la amade amakhulu kuthiwa bethi mefika liphume bisigcwele wabe songena kule landelayo mengena kule landelayo wase-Back City lapho enze ukuthi ayishintshe ingane phela afike ayishintshe ingane ukuthi meqeda ukuyishintsha ingane kuthiwa bese iyincikisa khona la emotweni la esihlalweni ngemuva kuthiwa kuthi meyincikisa lento le hawu yasengathi iyancika amafutha akasetshenziswa njalo ubesayishintsha nje iyancika lento kuthiwa phinde futhi wayimisa kahle wayibona kahle kuthiwa wayethenisa yaqina ingane kuthiwa ibona iqina akayigcobi kananga amafutha izwi lapha phakathi inkosi ibusise ayigcobe kancane akayigcobi kakhulu ngamafutha uthi emva kwalokho yahamba imoto uthi uhamba nje manje seyigonile useyibeke la uthi wayizwa ukuthi manje hayibo ugodo manje sekuwumuntu ngampela kuseyona into eketekele elofeshop uthi wathi uma befika ekhaya engena wayebesemhlangabeza umama bathi ufuka thina ushembe uhambe kanjani ushembe wakho ufuka thina ushembe uthi wafuka ithatha ingane wafuka ibeka phezu kwebhesi uthi bebeka phezu kwebhesi babe sebekhala bobabili naye lo wadethi ushembe usebonisa ihlezi manje kubhesi wabe bebekhala bobabili bakhala manje inyembezi lo ukuzingwele lo indoda kodwa usuke lapha etekisini seyibonile ukuthi hayi lo muntu usephilile engakamgcodi nangamafutha kodwa izwi suke lasho lapha nawe ziplanele nje ngosuku lakho nje uhambe lapha emhleni inkosi ingekho usuke khona ushembe khona yonke indawo umzulu wakhe futhi phela usuke khona ufike nawe lapho usuke ubike usizi lakho ubike konke kwakho ungafani nathi sabanenhlanhla nje mina ngihanjelwe inkosi nje afika ngifikela lapha ekhaya emini kodwa ke lo mfihlo yami le angikhokhela ngabantu ngifikela lapha ekhaya emini kodwa ngicale ngayibona ngayizolo ongathi ngilapha komalume yasiyangifikela khona komalume yafike sakhuluma lonto eyikhuluma yenza lo mlingane ayenzayo emva kwalokho awuzabe siziyakhanya izinto kodwa ngangiyehleni nami sengiyobe ukuthi ayike ngasuphela kangaka nje phansi kwakho uNkulunkulu engekho ngesiqu sakhe unyazi ithi le nsizwa le wabe sekholwa lo mama lo ngane yakhe le esiqinile sikanti ngathi ifika lapho yosinelwa lensizwa le imphelezele sekube eMaritzburg osinelwa intokazi ke ufika ngikhuluma ukuthi nayo ke ngale ngikhuluma ngayo ukuthi yini ukhulile intombi ende lapha mathalente igama layo sengisho ukuthi wafowethu siphezu kwendaba enkulu nina engenayo enifikayo la eNazaretha ingasinaki thina kakhulu nina izanele izinto enizanazo niyibike shembe ukhona uyaphila uzomphilisa nisizakala imkhohle thina esesikhona la ngoba sesithi siyaza sasilotho sobhubha indaba yethu kwesibusiseni kuzwe Sister 2, verse 4.